5, 4, 3, 2. Set. Hello mga bebes! Welcome back to my YouTube channel, Paulie once again, inyong bebe boy, nga baboy. Today's April 12, 2020, Easter Sunday. And of course, it's another day, another life, another chance, another video. Alright, I hope nalinaw mo sa akong mga previous videos. And of course, if you're new to this channel, please don't forget to click subscribe and that bell button. Alright, well today we are celebrating Jesus being risen. Of course, today, let's claim it. We are healed, we are blessed, we are loved, we are accepted. Aww. And, of course, because of that, we'll have another video. Ano nga video? Nanas ko isa ka-share dali sa akong Dapat because I have guest. Pero kani siya nga guest, dili na gid siya bag-o sa inyong mga mata. Kaya murag suki na siya ani nga vlog. And at the same time, game na game mo pud good na siya. But anyways, na ito maglangan pa mga bebes at may ilang ako maigot nga igaagaw, walilain pa. Shine! Og pirmi niyang guesting mo, rin kita pirmi niyang entrance. Pero wala po hilain, no? Dira kita magsugod sa ilalong. But anyways, today, happy Easter Sunday sa inyong mga bebes. Magdula ta. And it's called Pabobohan Challenge Easter Sunday Edition. Nga naman, because ang the usual nga Pabobohan Challenge kay di ba mag-ask ng questions or like na yung mga specific categories like fruits tapos ihatag. Kini, kami na duha. Pero, since today, Jesus is risen, He is risen, ang categories, letters. Gikan sa word nga, risen. Okay? So, R-I-S-E-N. Kabalo ko ma-spell. Alright. So, for example, letter R. Dapat maghatag mi og words na ang first letter anang word kay letter R. I, S, and so on. Okay? Pero, i-alternate sab nato siya mga bebes because, for example, letter R. For letter R, English words. For letter I, Bisaya word. Letter S, English. E, Bisaya, N, English. Okay? And, unsa man ang challenge, unsa man ang dare, ani, na ay, ito, ang base ani water, mga bebes, ang base water. Pero, kung kinsa ang mapilde, for example, nakadaog ko sa ang pilde, magbutang kog something, ani, para at the end sa ani nga game, kung kinsa ang mapilde, siya ang mo hilamos sa kung unsa ang mga ingredients or mga butangan na adere. Like, magtuyo, ano? Yes, anything, as in anything. Pwede ka magbutang ground pepper, and so on. Okay? Sige. So, sasabta naman ng mechanics, ang pangutana. Ready na ba ka? Energetic gapon ka, ayos siya. Ready na ka? Ready na. Kusgasan siguro, grabe naman sa iyo. Sige na, go. Ready na ba ka? Ready na. Alright. We'll begin our Pabobohan Challenge Easter Sunday edition. Let's begin with letter R. Alright, letter R. Bato, pick, pak. Bato, pick, pak, boom. Bato, pick, pak, boom. Bato, pick, pak, boom. Ah! Okay, so... Sino up? Wala, ako una. Ako magpinong kasi una. Okay. Sige, go. Dapat paspas ha. Kung 5 seconds, dili ka makatag og word, meaning wala na. Round 1. River. Road. Railway. Real. Real? Ay, ito sakto. Oh my gosh. Mag-iyan mo 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Wala, uy, gano'n wala kayo ka. Realistic. Roar. Raban? Raban. Gano'n wala kayo maisip. Uy, sige la. Sige, wrong na ko. Raban. Raban? As in, raban. Okay, sa atang letter kayo siya ang nakarag. Gano'n wala kayo maisip nga R. Para ko mental block. Alright, so siya ang winner. So, pwede ka magbutang of anything dara. Karoon na? Yeah, now na. So, 1 point siya, mga bebes. Ano wala kayo gakaw-naunaan? R. Reminisce. Remember. My gosh, Paulie. Okay, so ang item ngayong ibutang kay oil.
gosh. Yuck, greasy. Sakto na siguro. Uy. My gosh. Ew. Dilan ta ako makapilang mo sa noon. Yuck. Okay, round 2. Letter I. Pero this time, Bisaya words. Nga nag-start of letter I. Alright, bato, tik-pak, boom. Bato, tik-pak, boom. Bato, tik-pak, boom. Ba! Okay. No, hindi ay. No, Liso daw eh. Sige, 5 seconds to think. Okay. 3, 2, 1, and imo. Istorya. Ikog. Ikaw. Ilan. Igo. Ilarun. Ibogon. Ibog. Ibali. Ingnon. 5, 4, 3, 2, 1, 0! 1 point! So it's my turn yung magbutang og something dito. Okay, so ako ibutang kaning tomato ketchup. Next letter is S. English na po. 1, 2, 3, and Spoon. seal. Steel. Sea lion. C. Oh shit, ako na diyan. Sofa. Soap. Soap. Soup ima, di ba? Sama. Sun. Sun. No. Sunlight. Shit. 3. Self. Snake. Oh, pwede. Snow. 1, 4, 3. Snip. What's a snip? Ay, sip yan. Oh. Sketch. Cell. 1. Ay, pwede. 2. Sail. Oh. No. Sige, gawa na 5, 4, 3, 2. Set. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. Seal. Okay, so ang next na ibutang kay Toyo. Mga bebes, ay mo kabalaki, ipakita man ito mo ani at the end of the video. Round 4. Bisaya words starting letter E. Namura pa siya sa Ira. Okay, English words na lang mga bebes. Kay tinod sad, mo naglisod ang letter E nga Bisaya. Okay. Eagle. Elephant. Eat. Entrance. Di ka kaya hapaganahan ko. Wow, yan. Entrance 5, 4, 2, 1, 0. Ay, ito pa. Exit. Egg. Oh, di ba? Egg. Easter egg. My gosh. Wala din. Okay, my turn. Say Haru. Okay. So natin guess bago pa niya siya kamataw. I'll put ground black pepper. There you go. Ground black pepper. Okay, so 2 points na miduha. Now, we'll have our last letter. Okay? So, last letter na ni mga bebes. Kung kinsi makadaog ani, siya ang daog. Ano lagi? Yes. Listen na ba yung word? Letter N. Okay. So, kinsi makadaog ani, siya ang winner since time eh. Kung kinsa ang mapildi, siya na ang hilam o sa mahiwagang blockbuster. Charot. Okay, so, ikulman ako. So, Filipino words starting with letter N. Okay? Bato, tik-pak, boom. Oh, shit. You helped wa, okay? You helped wa. Alright. In 3, Basta 2... lisa ka. Basta dyan gumanap. Sige, 5 seconds to think. Ngumiti. Nakaw. Naligaw. Naligo. Nagsabot. Nagsabon? Pwede. Ngipin. Ngiti. Ay, naman yung first word. Dili o. Where is the lugar? Dili. Ngiti yung first word. I-rewind na to mga bebes. Ngumiti. Okay, wrong ko. Mumiti yung first word. 1, 2. Nadapa. Oh my gosh. 5, 4. Nakakapag. Ha, wrong. Ay, dapat i-pronounce eksakto. Dapat i-pronounce eksakto. 5. Nalito. Wow. Ang hirap. Napapagod. 4, Nagluto. 3,
Nananalamin. Nalamig. Nalamig. Kasi nalamig. O di nalamig. Wala. Di na ko consider. Nalamig. O nanlamig. Wrong ang nalamig. Pabobohan galing, di ba? O bobo ka. Wrong. Ang nalamig. So that means siya ang loser. Okay, so I won, mga bebes. It's time to put the last ingredient, adding a magical thing. Alright! So of course, since kasagsagan pa po ng COVID-19 and we're really praying for everyone's safety, good health, akong last ingredient kay hand soap. Importante kini karon, hygiene is much important, di ba? Oh no. Yan. Okay, so mauto siyang iyang ihilamos for, ibaba niya yung naong dato for 3 seconds. And then when nag-atro ko, dili pa niya dapat iwalaon sa iyong face. Alright. Sean, are you ready? Go. Show it to them. Excuse me, Kong. Excuse. Thank you. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go! Go! Ako yan na sa imo, be. Yo, Hindi ka kabalong. sige na, 1. 1, 2, 3. Uy, wala ka. Yun na ano. Alright, mag-auto na ko mga bebes. Thank you very much for watching. Hope you guys had fun. If you do, please give it a thumbs up. And of course, ayaw kalimutan i-click ng bell button and that subscribe button para aware pa. Of course, follow me on Twitter at it's Paulie8 and Instagram at it's Jhon8. And of course, be safe and happy Easter Sunday, everyone. Wala kayo promote Twitter, Instagram. Thank you. Bye-bye.